fungura telefoni zawe, fungura screen zawe, laptop, machine, fungura twumvire hamwe zino video byezuvuga. Dadi n'ujya untera ubwoba akambwira ngo yakora igishoboka cyose. Dadi ndi umwana wavuye Ikibungo we. Kiramani, genda umwana wavuye i Bengazi. Nanyuze muri byinshi, uyu mupeti ntago ari ushaka kuntera ubwoba. Je nirukansa imihanda naranyagiwe. Narugamye, imvura irongera ngo ndongera ndugama, ndi gushaka ibiceri turuwasa. Wowe wicaye uri umudiksi bana Dadi, ujya utanga ubuhamya. Ubuzima bukugoye, mbese umuntu ari kuza akakwitambika. Uzi n'ahantu wavuye, shaka gusubiza inyuma. Bro. Ndabizi nurasobanukirwa impamvu Mitsutsu ari kuvuga no magambo. Byagira ngo nkwereke ino video. Iyi ni video yafashwe n'umugabo witwa Aga Promoter. Yayifatiye muri ka Kigali ahazwi nko muri Gents Comedy Show. Uyu mugabo arimo kugenda asebye witwa Mitsutsu. Akaba ari nayo mpamvu Mitsutsu avuga ko yamuhagurukiye. Bakibaza ngo yamuhagurukiye ate? Ese biragenda gute? Iherezo ni irihe? Sobanukirwa mbere na mbere kuri subscribe kuri no YouTube channel ni yanyu. Uzaza mukurikiraho ibiganiro byinshi tugenda tubagezaho. Urambaza iki? Uranshaka iki? Nagukoze iki? Itereke ubivuge. Wowe ubivuge. Uri umupromota? Akazi nkora njyewe urakazi. Nirengagije ibyo wavuze kwa Irene, ndakwihorera. Na n'ubu uracyangendaho. Ushaka iki? Go, bajya kurama moto. Go, hey! Go. Go barahiye. Dere barahiye. Ukubasha. Go. Miki. Niyamye umugabo wawe. Mitsutsu ati, Miki, niyamye umugabo wawe. Wakibaza ngo ese ibi bintu bizarangira gute? Ese bizayerera he? Witwa Aga Promoter na n'ubu naritereka we mama ture yive mu mitana yerekana impamvu. Nagukoze iki wowe? Ikibazo nakigiranye na Miki ntabwo ari wowe twakigiranye. Nawe kugira ngo mwifashe ndaza kubishyira hanze babyumve. Ejo nazanahura n'ikibazo bakagira ngo wenda bakagira ngo ni ibindi. Bumva ikintu turi gupfa, bumva ikintu uri kunziza. Mfite amakuru ko wohereje n'abantu wowe bakaza bakaningiriza imodoka ku Gisozi. Nshaka iki? Nta bimenyetso mfite bifatika. Ariko amakuru mfite. Yewe Miki, ndashaka wicare n'umugabo wawe umumbarize ikintu namukoze. Uze kumfasha iyi video uze kuyicishamo. Uri umupeti wavuye i Bengazi. Ndi umupeti wavuye i Bengazi kandi uzi gushaka ibiceri bro. Ntago naje gukina njyewe. Ntabwo naje gukina namwe. Ntago naje gukina mu mafaranga. Ntago nkunda imikino. Nujya umbona ujya untinya. Uri umuporomo mwiza, ufite imbuga zimeze neza, ufite imbuga washyiraho ibintu abantu bakabikunda. Uri kuzikoresha usebye ibaze gufata uwo mwanya. Miki ibwira umugabo wawe stop it. Muhagarare. Hano kereka ni mu ndoga. Keretse ni mu ndoga. Keretse ni mu ngonga nk'amaguru. Muca amaboko. Kandi nabwo ubuzima ntago bushobora kurangira gutyo. Musa muzangonga ndi.
ariko mwakoresha n'andi mayeri da, mwakoresha n'andi mayeri. Nubundi use ko imodoka yanjye yari iparitse, niba muracyabona ngenda mu modoka, so mpamvu nayihaye umugore nkamubwira ati jyana, nubundi abafana bagiye kungurira indi. Ahubwo mukomeze mu ntere ya nkunga rata twigurira ya Range Rover. Harya kode ni kangahe nayo nyibabwire? 1694 mu ntere inkunga mushyire kuri kode, kuri nimero ni 078 19 none ngende muri Range Rover. Buse murajya murohereza ibisasu byo kwa Gisekedisi biraca hese ko dufite ibi bimira, murabicisha mu zihe nzira se? ko muri abajeni, mufite ejo hazaza, kwere ko nikorera komedi, nikorera filime kwa Kiramani, mwari bwabone hari umuntu ngirana ikibazo nawe muri iyi industry? Hari umuntu mwari bwabone mwabone nagiranye ikibazo? na mikoro bayikuye So guys, banyarwandakazi, banyarwanda mukurikira Mr. Kira, abanyarwanda mukurikira Mitsu, ndagira ngo mbatume mugende mumbwirire Agapromota ngo ugikina n'amabere ya Miki ntugakine n'imvune z'abantu. Bango Mitsu kuba hano yarazimirijwe amatara ntabwo bivuze ko waza kwirwa wandika ngo mwarasebye iki. Ibintu bibaho, ikintu cy'amasaha kirakonta. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ujye ukina n'amabere ya Miki, ntugakine n'amabere y'abantu cyangwa ukine n'ubuzima bw'abantu bro. Hanze uburyo bimeze nabi, musharingi no video, mutagingi imbwa, mubwire ngo ujye ukina n'amabere yawe n'aya Miki mugore wawe.